Timothy wekuqala sahluko 2 verse 8 kuya ku 15. Ngakho-ke ngifisa shengathi madoda yonke indzawo ngakhuleka phakamise idandla letingcwele ade lulaka nembango. Yes. Kanjalo futhi thina labasikati bafanele kuhloba kahle, bagcoke kahle, nangekuhlonipheka, hayi ngemichino noma ngemhlobiso yegolide noma ematshe laligugu noma ngetingubo letidule kakhulu. Kodwa behlobe ngetento letinhle letifanele labasikati labathi besaba uNkulunkulu. Lo msikati kufanele afunze ngekuthula nangekuthobeka konke. Kodwa angivumeli ukuthi afundzise noma ke angamela indvodza kepha akathule. Ngoba phela Adam wendiwa kuqala kwase kulandzela Eva. Futhi Adam akakhohliswanga kepha ngumfati lo wakhohliswa wephula umthetho. Kodwa umfati uyawusinziswa ngekudala abantwana nabahlala ngekuzitha konke ekukholweni naseluthandweni nasekungcwelisweni. Akhona my ladies athi ngoba lo verse 15 ngathi uyesinza kakhudlwana. Lokuthi umfati uyawusinziswa ngekudala abantwana. What if angakhoni ngoba abantwana basipho lesivela uNkulunkulu. What if afe vele angakabi nendvodza kusho ukuthi vele uyesihogweni abuka. Kepha ke sitawubona alisho njalo. Kuba seFesu sahluko 5 verse number 10. Yetamani kufunza lokuthokozisa inkosi. Yes. Lapha ke sithola kuhleleka ekukhondeni uNkulunkulu. Sayicala lendzaba ma ngitawukhuluma evikini leliphelile ngoba khona bengikhuluma kakhulu besithi lilanga labo babe, Father's Day. So ngakhuluma ke kakhulu ngalo verse 8. Kanzi lencwadi ibhalwa nguPaula nje ubhalela uletha umyalo kumelusi welibandla lelisefesu uletha iorder ebandleni ukuthi kumele bantu batiphathe kanjani luhlelo lwekukhonda uNkulunkulu kumele bacaphele ini. Ngiko mawufunza sahluko 3 verse 15 khona la kuTimothy wekuqala sahluko 3 verse 15 14 na 15. Nome ngikubhalela ngaletinvo nje ngiyethemba ukuthi ngitawufika lapho kuwe masinyane. Kodwa nakwenteka ngephuta umele kwathi ukuthi umuntu kufanele atiphathe kanjani endlini yaNkulunkulu lekulibandla laNkulunkulu lophilako lelinsika nesisekelo seliciniso. Yes. Umuntu kumele atiphathe kanjani. Alikhulumi kuphela nje ngekuthi kumele athandaze kanjani. Kepha likhuluma ngekutiphatha. So kulolu hlelo lwekukhonda in the order of worship in the church sikhanza umyalo locondzene nebantu lababili la. Umyalo wekuqala ucondzene nabo babe, ucondzene nebantu besilisa, ucondzene ikakhulu nemadvodza. Lebe kungiwo beka active ebuholini ebandleni. Le tinto ke lesitawutibona kulomyalo ngicela kuvele ngisho naku la kuPetru wesibili sahluko 3 verse 15 na 16. Angathi noma idisclaimer yini ngeke basho into lenjalo. KuPetru wesibili sahluko 3 verse 15 na 16 ngicela ningifundzele lapho ke. Kubeketela kwenkosi nibokuthatha ngekuthi unendela emathuba ekusinziswa njengoba nemzalwane wethu lothandzekako longuPaula anibhalela ngekuhlakanipha laphiwe kona. Ngiko lokho la kushoko kuto tonke tincwadzi takhe nakabhala ngaletinvo. Kukhona tintfo letilukhuni kutivisisa kahle kuto leto tincwadzi. Ngicela sibambe lapha ke. Petro ngumpostoli na Paula ngumpostoli. Kepha
Petro uthi etincwadzini Pawula lathi bhalako kunetindlo lembulelwe tona uthi nakabhala ngale tindlo kukhona tindlo letilukhuni kutivisisa kahle kuleti ncwadzi takhe. So lapha ke kulesahluko lesi kulama verse lawa nani ndawubona la ngidawuphelela khona kusho ukuthi sengidibene nenkinga ya Petro. Ngoba Petro ayibona lenzaba ya Pawula ukuthi hey Pawula ubhala tembulo letilukhuni ukuthi conza. Nami ngibebathe ngiyagubha ngala liviki lonke ngiloyo ukhuluma ubheka le ngiloyo ukhuluma ubheka le mawucabanga ukuthi hayi bani labadatishile laba ngase sengiyamthola Petro wathi ayi Petro ungathi hluphi vele uconzele into encwadi lebhalwe nguPawula vele Pawula ubhala tembulo letilukhuni ukuthi iconza kepha sonke siya ezulwini masikholwa sesiyawuconzisisa khona abazalwane sesiyawufika sibuthe Pawula lokunye ziye Pawula lapha emfana omdala mawuthi umfati uyawusinziswa ngekudala abantwana bewuthole isembulo sini ngicela kubuyela ke ekuqaleni ukuthi kulo verse 8 ukhuluma ngemthandazo kulo sahluko 2 ekuqaleni sewuba specific ke umyalo wakhe uqala uyala ngethi akuthandazwe kuthandazelwe abantu bonke sewuthi ke labantu labedako la emthandazweni kwekuqala lamadoda lebekungona ahola emithandazweni uthi ufise emadoda yonke indzawo nakakhuleka endenjani tandla aphakamise tandla lokuphakamisa tandla kwemadoda bekusho ukuthi ahola leli bandla into raising hands aphakamise tandla letisho ukuthi Nkosi kude lesikuletha kuwe kepha sida kuwe ngoba unelutho longalupha abantwana. Nitawukhumbula ukuthi umntwana angibathi banyalo kumbe sebathi thathela babe manyathi emuva sasendani umntwana beketa acele etenetandla hlanganise tandla ngiyacela noma tiphambene noma tinjani bese uthi lo mdzala tandla takho tingcolile geza tandla. uNkulunkulu uthi ufune emadoda etetandla tihlobile maketa kuye. Kusho ukuthi kuyinhlamba kuthi kuNkulunkulu ngetandla letingcolile. Kuyinhlamba kusuke kukumetzelela uNkulunkulu. Mawuta unetandla letingcolile kunebantu labativikile ngiyabekisa kunemuntu lowadiko nje uvike kulesibhakela naso sesiphakama phambi kwaNkulunkulu. Akekho fana nawe kuNkulunkulu it's an insult. Kuyinhlamba uNkulunkulu ngoba phela ushido ukuthi ufuna site netandla letinjani. Uthi ufuna site netandla letinjani letingcwele. Letite site nelulaka nembango. Kulesikhathi lesi bekune kuphikisana mawufunza lo sahluko 1 bekune mfundiso yebafundisi bemanga so lokuhlangana kwabo bebahlangana baphikisana basebenzisa netincwadi futhi letingekho la eBhayibhelini letingazange tafakwa ngoba kunetindvo lebetingalungi kuleto tincwadi letibitwa ngekuthi iapocrypha. So letincwadi leto lenye yato ibitwa ngekuthi incwadi beyibhalwe nguThomas. Kule ncwadi tinento leti kahle kuleti ncwadi but kubese kuba khona nje lokuphazamisako lokunye labathi bebede liqiniso ngako ize ingafakwa leyo ncwadi beyithi Jesu wakha tinyoni tabangi 10 watakha ngelubumba wase uyatithatha makati jika tajika tabathi inyoni tandisa. So bekuhlalwa ke kuphikiswane ngemicabango ngetindvo letinjalo letingamakhi umuntu emoyeni but letisusa umsindo wekuphikisana ngelite. Uthi ke Pawula uma kuyothandazwa emadoda tandla tibengcwele edelulaka nembango ngoba
naku kuyahlanganwa lapha siba nemadoda ahlangane ngale eklasini boma ke bahlangane ngala nange emadoda ayahlangana ngale eklasini ayakhuluma yaphikisana ya nemanga wena magagula ahlale phansi lona athi nguwe lo nemanga awukafunzi lapha kuThomas ukuthi kuthiwani akhothe into lengekho nala kuleli iBhayibheli elingcwele nawo ke makaphuma ngale sekete emthandazweni sekade othandaza bebaphikisana bakwatelene mabuka lo magagula lona nalona buka amaphalala kuyatsilela lona but mabethe emthandazweni oh Jesus uyayibona lento ifake lokuthi oh Jesus wani emva kwekubangisana kangaka emva kwekuthethisana kangaka ngiyathanza ke mase ngibekisa ngathi le emakhaya mase ku 5 to prayer time mase sitawuthandaza nje kumbe sesiyabitana athi hey biyani nithandaza bese kuba khona lokukwatisako nje kuphambane izinto vele kanti seniyawuthandaza ya nawe sesiyathandaza hake khofana nawe ngiyabona so laba labanye ke labangekho kulowo mbango loyo bayabuka hayi man ngisho lento yaNkulunkulu lena ayikho man ngeke bani bane maNkulunkulu kangaka futhi labanye bathathi uma bathi amen bachubeke labagcine khona uve nje silomthandazo bowujaye ukuthi ucethwe kuze batho uchubeka labagcine khona angisebewele phela sebathandazile uthi ke Paula ayihambi kanjalo akuphakame itandla letingcwele kude lulaka kude kuphikisana asibe genuine and sincere phambi kwaNkulunkulu oh haleluya makabongwe Jesu asiye ngenhlitiyo lete nembeza lo silahlako angigijimeke niye ngoba la bengikhulumiswa kakhulu ngoba bekulanga labo babi angikhulumeke kulendzaba yalamuhla kakhulu lethinta bomake kulo 9 sewuthi kanjalo futhi nalabasikade angithi ngale uthi emadoda sewuthi ke nawo ke walabasikade umyalo ngoba wemadoda akuphakamisa tandla letingcwele letide lulaka wabomake ke uthini uthi kubomake bafanele kuhloba kahle haleluya bahlobe kanjani bahlobe kahle kuthula kwanza bahlobe kahle bagcoke kahle bagcoke kanjani yes bagcoke kahle nange kuhlonipheka niyakuva lokukahle labakushoko kuthi abende lokube kahle abende lokube kahle sekuyekhutwa ke kuthi hayi ngemichino asifake ikhoma ke lapho nome ngemihlobiso yegolide nome yematshe laligugu nome ngetingubo letidule kakhulu kepha kuthiwe lapha bagcokeni bagcoke kahle uma lamavesi lawa ke singawathatha njengaloku anje singagcina sigalelana sibukane emehlweni ukuthi lona ucinile kwasha sibuke timphahla ngoba ngiyabonga silabanye sebakhululekile bese bathi mfundisi lamhla ingozi yasilahla kuthiwa singachini uma singathatha njengaloku kukanjena la singatholi lokuthi bekukhulunywa nabo bani bekwende njani singajajana sisolane uthi mawuthandaza wena lo ngachini uhlumbuka eceleni ukuthi nangisathane lochinile sidadishane ngetingubo letidulile uhlumbuka uthi lona nje ugcoke ledulile noma uzuhamba yogooglisha ukuthi le ngubo leningimalini khona utoba nelizibithe ukuthi vele bani akafunwa uNkulunkulu ngoba ugcoka into letidulile lengakusho ngekudula kungaya ngekuthi wena unamalini angitsikani ngoba kuwe nje mangabe nje una 1000 ekupheleni kwenyanga bese uthola lishethi lotho la 800 emalangeni kunjani lokho kudulile
mangabe mina ke ngihola 100,000 uyabona singenteka ngalibuki nekulubuka leli shethi la 800 ngoba kufuna ngithenge at least lengidawuva ukuthi hayi ngithengile ngoba ngina 100,000 ngenyanga. Nganihlebela bazala kunetolo lothi mawuhamba kuto mawenza nje kuto ufune ukuhamba ushone phansi la fasteleni ngoba ubuka kabili lishethi ling 16,000 bataze bangibone bathi ngifuna kulithenga ufuna kwenza ngespeed. So but ikhona umuntu lode inkinga kuyothenga lishethi ngisho mne 16,000 empeleni iphasi leyo. Lo munye bekangicocela athi uyasathi isicathulo mbamba amfundisi athi naso uyabona mawusiphatha usipedeta so siyaphotoka siyabhenda silula kusile sicinile ngasitawugamuka njenga ayikele uthi ke nasi ke sicathulo mfundisi ngithi mina sibukumalini uthi hayi ticala la kubo 32,000 ngase ngicala ingoma ukuthi angiphotise ngoba ukuthi ticala khona kusho sithi etulu le tinye lo munye ngive wakhuluma nje lo munye umlungu akhuluma ngelibhayisikili athi kunelibhayisikili besikrosa lapha athi kunelibhayisikili la 400,000 uyatibona ke wena ngalo 1000 wakho kuthi sekudulile ngoba kumbe lo 400,000 wakho wenyanga weminyaka so lenzaba ukuthi tidulile site lesikali and asinako lokukalelana inkinga labe kakhuluma ngayo Paula kulokugcoka nalemichino nemihlobiso lapha eFeso bekunebantu lababuya etindzaweni etehlukene bekuyindzawo lengidawuthi vele yetinjinga la eFeso manje ke bebethwala lobunjinga babo baye nabesonveni bese kuba nema groups lenye igroup ihlala kulela kona igadze nayo leta ungena lapha kuthi bangena abagcokeni bashayeni lamhla basi bababona nabo bakhwebule takabo ngale bakhwebulelana mabaya enkonzweni bona bengazuthi baya ku fashion show bayawubukisa ngetimpahla tabo angathi ukuthi mangabe nomunye angichorus leader noma ngiMC ngalelo langa bekata ucela kulowe group yakhe latiko ukuthi ushaya impahla athi ngicela make zibani please come forward to pray for us ngoba uyathi utawuqhamuka ngento lo yangale uhleli so ubamba umlomo naye uyahamba uyawusima sevikini lelitako nami batangibona bese ke lemichino nalokwembatha sekwakhelwa lokho ukuthi makuyiwa endlini yasimakathe bayela ifashion show bayela look at me uyekhuta ke ukuthi akusuba kanjalo uthi akusuba kuhloba kucama ngemihlobiso yegolide noma yematshe ligugu noma ngetingubo letidule kakhulu because bekubanga umoya wekuhlukana ebandleni bekubanga kuhlukana so labafati laba ngalama emagama bebatiwa ngekwembatha kwabo ayi ngekukholwa kwabo bebatiwa ngekwembatha kwabo angatiwa ngekuthi hayi noma ke noma kuyathandaza Nkosi yami maye noma ke uyephana Nkosi yami but bebatiwa ngekuthi noma ke uyayishaya indvange but akasithi umuntu akathandazi akanikeli umnikelo wakhe ulethe itolo kuphela kuyekhutwa ke ukuthi ebandleni sisendlini yaNkulunkulu asitiphathe ngendlela lefunwa ngulomnikati walendlu walelikhaya sitiphathe ngendrobeko uthi hayi ngemichino noma ngemihlobiso yegolide noma ngematshe ligugu noma bese verse 10 uthi kodwa bahlobe ngetendo uyayibona ngizaba
abahlobe babe bahle ngetendo tabo lethi fanele labasikati labathi benjani besaba uNkulunkulu lelenye ke sengingayishaya kancane nje ngidawusonzele ekugcineni lelethi abathule ebandleni bangakhulumi kuthiwa na kuleminye nje imhlangano lesingaba nayo nathi kumbayeke labandleni kuthiwa mawunemali ngisho usihema bayakulalela ngisho ukhuluma nje into lengayinzawo kuba thola lobunjinga bakho bukwenta ube nelivi over labanye bantu. So lapha ke kuthiwa labo make laba abathule ngoba bebakhuluma khona lapha ekhaya enkonzweni bakhulume kwemba babona ukuthi hayi lo babe lokhulumako ngiloluphuya la akhulume lo makathi uyathi bozwane bayahema nje ngiyaxolisa bakazwane asibozwane bayahema nje bayenga abantu ukhuluma kuvakale angithi injinga bani bayesaba ke ngidawuthi ngiyamphikisa bese uyangincisha so bamyekeleke uthi ke Paula hayi awekhude lo moya loyo akasuphike ukudzabula abantu ehlukanise abantu agceke abantu ababe nenhlobeko labanye babo bebangakawafunzi nanemaqiniso ekukholwa uthi ke labo abahambe bayofunza. Paula mawufunza incwadi yabaseRoma sahluko 16 ufunze verse 1 ufunze verse 6 ufunze verse 12 ukhuluma ngabomake labe ba active enkonzweni. So lokusho ukuthi Paula akasho ukuthi bomake ababe nothing esontweni niyeva bazalwane ngoba bakhona labe kasebenza nabo yena ebuholini ekushumayeleni ebandleni. Sephetho sami ke sithi masikhuluma ngelibandla sikhuluma ngento yaNkulunkulu hayi ngento yemuntu. Kufuna sithi phathe ngendlela lefunwa ngumnikati welibandla. Mangabe kakho ungena ngeticathulo embhedzeni bese uvakashela lekadlamini mina ngidawuthi ngicela ukhumule icathulo mathi wena mina ngilala ngeticathulo mina ngidawuthi hamba lekakho la ulala ngathi ukhona embhedzeni icathulo ngoba nyalo ukami nguNkulunkulu lona lothi endlini yakhe ufuna simembathele kanjani. Kusho ukuthi masembatha njengebantwana baNkulunkulu kufuna sicabange abantu abangu2 sembathela uNkulunkulu sembathela nebazalwane. Sembathela uNkulunkulu sembathela nebazalwane. Futhi leli bandla laseFesu leli bekunesithixo lekuthiwa ngiDiana iidol noma a goddess lobe kakhontwa amen inkukhu labe kakhontwa labe kakhontwa nenkukhu ithi amen lesithixo lesibesikhontelwa ukuthi kuze ngento onjinga ngiphumelele angimkhonte lo Diana bekakhontwa kanjani Diana bekakhontwa ngekulalana kwebantu kuthi nje kunenkonzo inkonzo yakhona ingena nga9 wafika nga10 seyaphuma inkonzo yani yokulalana embe kwalesithixo ngoba abantu bayabufuna bunjinga nanoma ngayiphi indlela sometimes. So laba ke beta kuthiwa abatihloniphe nalokugcoka kwabo ngoba labanye kusengakaphumi lokugcoka ngendlela yalokukhonda nangu yaNkulunkulu nangu ya kugcoka mawufunza incwadi yaGenesis sahluko 3 verse 21 ngukhona la sicala kuthola khona indzaba yekwembatha umuntu lo wakhela umuntu kwembatha uNkulunkulu ngoba umuntu bekahamba ngculo kwani kwembatha kwekufihla umtimba
akusikubonakalisa umtimba. Ake ngibeke ngesingisi. Clothing is for covering the body, not for exposing the body. Yindlela lehloniphekile leyo. Ihlonipheke phambi kwaNkulunkulu naphambi kwabantu. Yini le wrong? Kwasho umuntu athi yini le wrong? Le wrong ngilokuthi encwadzini yaMateyu sahluko 5 uthi Jesu lobuka wesifazane amkhanuke sewulele naye. Hayi ukuthi ubuka lobuso nje. Kukhona lokulasuke akubonile bengakafanele bekufanele kube covered. But mabona kona uthi Jesu sewuphengile naye. Sengithi ke mina ebandleni kukhona yini lo ngajabula ebandleni ahambe eve umuntu wesilisa ukuthi sewuze wa rape nekurape ngoba abone umtimba wakho ungcunu. Uphuma enkonzweni emthandazweni. Ngiko ke Paula asinika nomyalo ngamoya waNkulunkulu ukuthi asisucaphela kukholwa kwethu kuphela, asicaphele nekwembatha kwethu. Kuthi sembathele uNkulunkulu, sembathele nelibandla laNkulunkulu. Sembathela abantu bazalwane. uNkulunkulu nani nelibandla laNkulunkulu. Ngiyathi ukuthi ingasubuka indzaba ukuthi kumele ngigcoke isiketi lesinjani lesinganani lesithe kanganani lesifishane kanganani. Ngicela sifunze sibe nebudlelwane namoya loyingcwele. Thani mawembatha utibuka tonke timpahla takho uthi babe yini letakujabulisa mangiyembatha la. Ucabange ukuthi yini babe ngisho uphumile endleleni kube ungajika endleleni moya longcwele athi mntwana nami awukangigcokeli kahle lamuhla. Buyele emuva. Bazalwane niyamathi uNkulunkulu uyakhuluma phela. Ngisho ngethi imbahla mina hayi ngekuthi nje akhulume ukuthi hamba uyothandazela abantu ukhuluma nawe uNkulunkulu ngamoya wakhe longcwele. And uma singethembana kakhulu ukuthi hayi batangitshela mangabe ngigcoke kabi sitawugcina senyanyana ngoba uthi ungisukela ngani lo. Kepha ke siyamdinga uNkulunkulu asite sibe nabomake nabobabe labangaba nalo luthando lokuthi mangabe kukhona labakubonako lokungahambi kahle endlini yaNkulunkulu kube bangasonzela bathi mntwanami ngazi ukuthi lokhu akusiko kahle ngemoya lomuhle makukhona into lekumele singayende ebandleni kujajana kwehlulelana kubambisana naSathane ukuthi abantu benyanye libandla ngoba ngilabehlulelwa khona ebandleni ngilasithola khona bobabe sithole bomake sithole bosisi sithole bobhuti sithole nebantwana lesingabakhulisa kahle ngoba mangabe live litawukufa nelibandla malitawufa nelikhaya malitawufa linye ligama lelisukako ekuphileni kwabo irespect kuhlonipha kwasuka kuhlonipha uNkulunkulu indzaba yekhonda ayikho noma singahlabela sishe emavi noma singathandaza kanganani sangamhloniphi uNkulunkulu budlelwane bethu buphazamisekile naye. Niyamkhumbula athi kuMoses akakhumule icathulo takhe asesigangeni wathi Moses usebukhoneni bami la angiyifuni lembathatha lo igcokile beka sesigangeni niyambona uNkulunkulu ukuthi ngisho icathulo uyayinaka impahla lezi igcokile uyayinaka. So lo uNkulunkulu akasinkulunkulu ngoba sesithandaza kakhulu masithandaza umthandazo sithi insandro yakho yente njani yendiwe emhlabeni njengoba yendiwa nasezulwini. Kusho sina sekwembatheni kwethu kumele sembathe sithi Nkosi angembathe insandro yakho angikumelele kahle nangekwembatha kwami. Ngiyafisa futhi nanemasiko ethu netimpahla tethu ngoba ngilethile sesitikhanza nathi sinetethu singemaswati letinye tibuya kubongilandi letinye tibuya kuphi uma singacala leyo debate lingaphinze lishone elanga sithandaze sikwadeleni
lokukhulu kuthi masembatha sembathele kuhlonipha uNkulunkulu, sembathele kuhlonipha libandla laNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Mukhulu umusa kaJesu simenyiwe ukozwa. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Sivale mehlo ethu mangabe ukhona lobekangazange aphenduke athathe isinqumo lamuhla athi ngiyaphenduka entonweni tami, ngikholwa ngiJesu ukuthi ungumsindisi, ngineliqiniso ukuthi lo wenda njalo uba nekuphila lokuphakathi. Oh, thank you Jesus. Kwesibili, mangabe ungilokholwako, uNkulunkulu makhuluma nawe akakhulumeli kukulahla kubukisa ngawe, akakhulumeli kukuhlazisa, kepha ukhulumela ukuthi mangabe khona lebe kungalungi kahle ukulungise. Awulungiseli bantu nje, ulungisela yena. Utihlela ngaphasi kwesandla sakhe semusa, uthi thoba lokho, lithi lothi thoba kutawuphakanyiswa. Bantu abathi mababuka libandla balibuke linesithundi, linekuhlonipheka, bese bathi kwangathi bonke abantu bangaba njengebazalwane. Thank you Jesus. Asibe kuthandaza kuphela, kepha nekwembatha kwethu akummelele uNkulunkulu. uNkulunkulu longcwele usiphethe ngemusa, kepha asifuni ukuthi umsa wakho siwende dlakadlaka. Siyafuna Nkosi ukuthi iphatha ngendlela lefunwa nguwe, bese lithumo luba kuwe. Sicela ke moya wakho longcwele longumholi wethu, lo yawuchubeka hole nanguya nananguya, nangesikhathi ayedwana. Lo munye utawuhamba yobuka iwardrobe yakhe, lo munye utawuthi ngidawusala nani mangisusa lo. Ngiyacela Nkosi uvale leto dikhala, ngiyacela Nkosi usiphe inhlambuluko, ngiyacela Nkosi njalo masembatha sicabange wena, singakukhohlwa wena, sikwembathele kahle uze uthi etingilosini bukani nangiya umntwana wami, ungembathele kahle, ungendela kahle. Kwangathi singaduma netendo letinhle, sisenako lokuhle netendo tethu atibe tinhle. Luthuma lube kuwe msindisi wethu manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Praise God.